ओमफ्राय सिकिउरिटि गार्ड नोंथांमोननो नांगौ ना नोंसोरनाव अलरेडि दंखायो जोंनो दा नांगौ जाना दं आरो जायफोरा मावनो गोसो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा होगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ गासिखौबो बेखौ देखायबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार नायबाय जाय बिथांमोना सिकिउरिटि गार्ड मावनो गोसो दं नोंथांमोना बेहाय फैनो हागोन जोंहा दङ बड' सिकिउरिटि सार्भिस दा बे एड्रेसा जाहैबाय गार'गुलि दा आदामोननि खोनासंबानो जाबाय माखासे बाथ्राफोरखौ नै अफिस रुम बियो आरो नैबे बानायगासिनो दङ कचिं सेन्टार नोंथांमोना बेहायनो गोजाननिफ्राय थाफैनायफोरा जानो हागोन बेहायनो थानो हागोन दा जोंहा बड' सिकिउरिटि सार्भिसनि बिबानगिरि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंसिगोन दा मा सार्भिस थागोन बिथांमोननि आखायाव बड' सिकिउरिटि सार्भिसाव नमस्कार आंनि नामा निरन बसुमतारी दा जोंनि सार्भिस होनाया अबेबा मेडिकेल अबेबा एयारपर्ट अबेबा एपार्टमेन्ट बा बिल्डिंफ्राव होनो हागोन सोरनोबा पार्सनेलि सिकिउरिटि नांगौ बेयावबो होनो हागोन आरो सोरनोबा पिएसअ हिसाबै नांगौबा पिएसअबो होनो हागोन जों नोंथांमोनजों जगाजग खालामनांगोन जों जगाजग खालामनांगोन जा बेयाव साइनबर्डआव होना दंखायो आंनि नाम्बार सासे लोगोनि नाम्बार होखानाय दं आरो बेयाव कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालायबानो मोनगोन आरो लोगोसे बे कचिं सेन्टारबो थागोन होनना खोनादों औ बे कचिं सेन्टार दं जोंहा बेयाव माखासे पुलिस सोरबा बायदिया माने पुलिस नागिरो सोरबा बायदिया आर्मि नागिरो सोरबा बायदिया CISF BSF CRPF बिदि नागिरो आरो गासिबो बेयाव गासिबो थागोन आरो दा बे माने डिफेन्स लाइननि थागोन आरो डिफेन्स लाइननि ओमफ्राय दा नोंथांमोना बे माबाखौ बड' सिकिउरिटि सार्भिसखौ माला अपेन खालामनो नागिरदों जोङो दा बे आगस्ट मासनि 19 तारिखआव जों अपेनिं खालामगोन आरो होनबाथ' बारा गोबाव गैला दिनै 9 दिनसोल'सै नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन खाथि खालायाव थानायफोरा नोंथांमोना फैनो हागोन दा बे एड्रेसा जाबाय गार'गुलि बेखिनिखौ मा होनो बेखिनिया गार'गुलि गगाव माबानि काजिरङानि बेक साइड काजिरङा स्कुल दं इंलिश स्कुल बेनिफ्राय बेक साइडआव जागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय जइन जाफैनो हागोन बेहाय नोंथांमोना माखासे प्रग्राम सोलिगोन आरोना बे दिनखालि 19 तारिख खालि मानोना अपेनिं जागोन दा खांख्रायाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय जायफोरा गुवाहाटियाव थायो आरो खाथि खालायाव थानायफोरा फैनो हागोन वेलकाम खालामो दा बेनोसै सोरबा आरो बेखार सेंग्राफोर दंबा बिसोरबो फैनानै खामानिखौ बाहागो लानो हागोन आरो खामानि माने खामानि जेनेबा सिकिउरिटि लाइनाव हाबनो हागोन आरो माने सिकिउरिटि गार्ड जानो हागोन आरो नोंथांमोना मोजां अपरचुनिटि मोनगोन नै आदामोना सिकिउरिटि गार्ड मावनो गोसो दंबा बिथांमोननि आन्दारावबो फैनानै मावनो हागोन बिथांमोनजों माखासे ट्रेनिं लाजानानै बेनो आरोना अब्ला लोगोफोर फैलायबानो जाबाय नोंथांमोना 19 तारिखै बाखि बेखौ हल रुम बानायगासिनो दायो माने कचिं सेन्टारनि आरोना कचिं सेन्टारनि आरो बे हल रुम बेयाव गुवाहाटियाव बानायगासिनो लाहार फाहार जानो थांगासिनो दङ 19 तारिखै आगस्ट दाननि 19 तारिख अपेनिं खालामगोन आरो बेहाय सिकिउरिटि सार्भिसल' नङा बे कचिं सेन्टार नोंथांमोना पुलिस साख्रि मावनोबा बेहाय UPSC बा APSCनि कर्स लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना आर्मिफोरनिबो कर्स लानो हागोन सोब लानो हाजोबगोन आरो गासिबो दंजोबो अफिसखौबो नायनि लेडिस रुम जागोन आरो ओमफ्राय सिकिउरिटि गार्ड नोंथांमोननो नांगौ ना नोंसोरनाव अलरेडि दंखायो जोंनो दा नांगौ जाना दं आरो जायफोरा मावनो गोसो कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा होगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ गासिखौबो लिरनाय दंजोबो नै नैबे जाबाय अफिसनि बड' सिकिउरिटि आच्छा मा इउटुबार एसे बेखौ देखायबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बार नायबाय लादो नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय सोरनोबा सिकिउरिटि सार्भिस नांगौबा नैबे आदानि ओमफ्राय नैबे सासेनि लोगोनि आरो बे सिकिउरिटि सार्भिसल' नङा बे कचिं सेन्टारबो खुलिगोन आरो बे जाबाय अफिसनि আমাৰ চাম্ভালা ট্ৰেইনিং বেছ আৰু বড়ো ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচেছ তালৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ সকলোকে সমস্ত অসমবাসীক আমাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা যাব 19 তাৰিখে সমস্ত অসমবাসী শুনিব পৰাকৈ তাত সকলো ব্যাখ্যা কৰিব মই কৰিম আৰু আমাৰ এই বড়ো ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচৰ ফাউণ্ডাৰ মাননীয় নিৰন বসুমতাৰীয়ে কৰিব বা অলপ ব্যাখ্যা কৰিব অলপ মই কৰিম আৰু সংক্ষেপতে কম এতিয়া মই কমপ্লিটলি মই এতিয়া ক্লিয়াৰলি গোটেইখিনি কথা কৈ দিওঁ তথাপি অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা আৰু এই যে বানপানী সমস্যা বা যিবোৰ ক্লাইমেট জড়িত যিখিনি ডিজাষ্টাৰ
মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলোকে যে সংস্থাপন পায়, সকলোৱে নিজৰ সৰু এটা যোগ্যতাও যদি কৰ্মযোগ্যতা থাকে আৰু তেওঁ যাতে নিজৰ স্বাভিমানেৰে আত্মসন্মানৰ জৰিয়তে সন্মানপূৰ্বক জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আৰু সুস্থ আৰু সবল জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, তেনে এটি উদ্দেশ্য আমি হাতত লৈ এই পদক্ষেপ লৈছোঁ। আপোনালোক অসমবাসীৰ সকলো অসমীয়ালৈ অনুৰোধ থাকিল, যাৰ হাততে যি কলা আছে সকলো কলাকে আপডেট কৰি পেলাই আমি তাক ৱেল ট্ৰেইন কৰি সুসংস্থাপন দিবলৈ পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ আমি প্ৰকল্পটো সংকল্প লৈছোঁ। সেয়াই জনাবলৈ খুজিছোঁ আৰু কৰিবলৈ খুজিছোঁ। আপোনালোক অল আৰ ৱেলকাম টু আৱাৰ বড়ো ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ এণ্ড চাম্বালা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। থেংক ইউ। তাতে আপোনাৰ কি কি সুবিধা থাকিব? আপোনাক ছিকিউৰিটি ক'ত দিয়া হ'ব আৰু কোচিং চেণ্টাৰত কি কি থাকিব আপোনালোকৰ? আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰটোত সকলো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং থাকিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে মানুহক কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰিব লাগে, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সকলো কামৰ ট্ৰেইনিং থাকিব। শব্দশাস্ত্ৰ, অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু অস্ত্ৰশাস্ত্ৰ যিমান প্ৰকাৰ আছে ট্ৰেইনিং, যি আমাৰ কৃপাচাৰ্যই শিকাইছিলে মহাভাৰতৰ যুগত, আৰু বৰ্তমান আমাৰ চিফ অফ নেশ্যনেল এডভাইজাৰ ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ আজিত ডোভাল ছাৰ, তেখেতৰ দ্বাৰা যিখিনি ট্ৰেইনিং পাইছোঁ সেই হিচাপত তাৰ ভিত্তিত আমাৰ ট্ৰেইনিং থাকিব। এজন যুৱক বা যুৱতী সকলোৱে আহি ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব। 10 দিন, 20 দিন, এমাহ তাৰ ভিতৰতে ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকক জব দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব। সকলো প্ৰকাৰৰ জবৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আগন্তুক এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমাৰ সেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। আমাৰ ৰাস্তাবিলাক মুকলি হ'ব, সেইখিনি কৰিম। আৰু ইয়াত থাকি পেলাইও কৰিব পাৰিব। যদি লোকেল হয়, একেবাৰে ওচৰৰ হয়, তেওঁ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব। ইয়াত পূৰ্ব দিনত যি গুৰুকুলত যিবোৰ ট্ৰেইনিং হৈছিলে, সেয়া ট্ৰেইনিং একাডেমিক ষ্টাইলত হ'ব। সুন্দৰকৈ আমি সেয়া পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছোঁ। এভৰিথিং ইজ কমপ্লিটেড। চ' আপোনালোকে আহি জইন কৰিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ এডিশ্যনেল ফিজ বা এডভান্স ফিজ আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, নালাগে। সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আগতীয়াকৈ ধন নোলোৱাকৈ সেয়া ট্ৰেইনিং দিম। আৰু যাতে একেবাৰে ন্যূনতম দৰমহা পোৱা বা একেবাৰে সাধাৰণ ঘৰৰ একেবাৰে দুখীয়া হ'লেও সেইজন যে এজন সৈনিক হ'ব পাৰিব তাৰ প্ৰমাণ আমি কৰি দিম। সেয়াৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিম মই। বাকী কথাৰে নহয়, কামেৰে কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে অলপ দিন মাত্ৰ ৱেইট কৰিলে হ'ল। ইয়াতকৈ বেছিকৈ নকওঁ। বাকীখিনি মই বক্তৃতা ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱৰ কষ্ট, ছেক্ৰিফাইচেছ, তেওঁ বৰ্তমান বানপীড়িত মানুহৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে, কৰোণা কালত তেওঁ যিমানখিনি কষ্ট কৰিলে, সেইবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতৰ সংগ দি তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰি অসমখন যে ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ ভবাৰ ধৰণে গঢ়িব পৰা যায়, সেই ধৰণে আমি সংকল্প লৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে কৰা যাব সেইখিনি। ধন্যবাদ।